O Teatro Principal vestiu as súas mellores galas para acoller o pleno de honra no que se entregaban os premios Cidade de Pontevedra a Francisco Barbeito e o Centro de Recursos Educativos da ONCE. Numerosas autoridades asistiron a este pleno, que se celebra con motivo da festividade de San Sebastián, patrón da cidade. Francisco Barbeito, fundador de Cristalería Pontevedresa, agradeceu o galardón ofrecéndollo ás persoas que traballaron xunto a él durante 60 anos. Y lo vivo sabiendo de que nuestra empresa es una ciudad repleta de profesionales y empresarios con una trayectoria mucho más brillante que la mía. Créame que yo soy el que no merece este premio, sino a todas las personas que me han acompañado en estos últimos 60 años. O alcalde de Pontevedra destacou o empresario como un referente de traballo, honestidade e conexión con Pontevedra. Estamos moi orgullosos da maioría das nosas empresas, motores de riqueza, de innovación, de esforzo, de economía limpa e integrada na cidade e no contorno, conectada coas necesidades do mundo e consciente de que, renegando do noso, non se chega a ser un auténtico cidadán do mundo. Pontevedresa é un nome, un carné de identidade absolutamente cosmopolita e global e vós estades demostrando. Pola súa banda, o presidente da ONCE, Miguel Carballeda, recoñeceu o recoller o premio no seu nome a labor do Centro de Recursos Educativos de Pontevedra, un dos 5 que a entidade ten en todo o Estado. Hoy, muchas de las personas mayores que conozco en la dirección, en diferentes puestos de responsabilidad en nuestra institución, pasaron por Pontevedra, guardan un recuerdo imborrable porque fue tan importante en sus vidas, conocen perfectamente la ciudad de la que hablamos permanentemente, una ciudad única con un centro de referencia en lo social, como es nuestro Centro de Recursos Educativos. Fernández Lores agradeceu a labor da ONCE na construción da cidade. E se o Centro de Recursos Educativos é importante, non o é menos a implicación da organización na reforma urbana da nosa cidade, especialmente nos primeiros anos. Cando alá hai 20 anos xa comenzábamos a dar os primeiros pasos do novo modelo, a ONCE xa era un puntal de apoio. Camiñar xuntos cunha organización tan avanzada e profesional foi todo un orgullo e unha garantía da ambición que tiñamos en aqueles primeiros pasos das políticas de accesibilidade universal. O acto pechouse ca interpretación do himno galego por parte da banda de gaitas de Algures.